To hakini kapor ngadan ban aingu biang yo Blei. Bangala ia kaban wanra ia gani ka Jinghikai sa sisin pat Shiphew hakini sengi. Ngadan ka tugat ni ban share Shiphew ia gani ka Jinghikai ka bangadan hakini ka voice message ka banga ai license Shiphew. Ngam tip la adukat no galong ka jingkir khu ia ki brio. Hot ngayo I don shibon ki ba pej kat kum ka banga syait pej malagapor ngayo I adukat no ki viewers ki pej. Dan redan kat tu kat ni ki ba ai jingmut yang na ki brio ki ba don ka jingkit kle. Ki ba ong yang ba kalabun palat ke jingkeren jonga pa ka shitiyo na mga ai ya ka video ka YouTube channel men step Sunday Kawei bije nang tade janmet ketuka live telecast ke bengi airu ha kapor janmet sau shiteng ru ke sa apa ke YouTube hi nang ta Monday nga ai ya ke voice message nang ta Wednesday nga ai biang nang ta Friday nga ai biang but kum ta terter kidan ki ba ai jingmut nga ba kalabun palan bat ki brio kim la shu ia ka ban pendai kam la ni ban ban puli la ni ban ma ban yo jingle khu te ngamnang ban ong nama ngatip don ru ki ba ndah banga klem yo ban ai teng teng ki don pat ki ba phun sanga balai pi klem pen mi tinga don ga jaka ka bangam nang ban rai hatolangan pen mi license CTO kumaga jule ini ki voice message ne ngan pen mi no tang arsin CTO ti yamenta teng empat shimik rai ngan le kumanga le hi tengah kwa adin mga pelat ya gani ka voice message ka pementa kitu ki ba snap ki ba sya score gani ka Jinghikai lada kalong ka bala nga kwa fin ai ka comments apo ka YouTube na ni pa apo ka WhatsApp jongaru kanu ka ba pisngaw ya ha bangan ai tang arsin na ka CTO ne bangan beteng ban ai kumbaju ai license na ka CTO sanga no afi kata nga kerpat ba fin sngo ba ban pa daga message lagalong ha YouTube ne lagalong apo ka lada video ki ba subscribe igani ka YouTube la ni lada kadai ba video na pa ko group ka mga pa sngo ba ban ai daga jing daga nugo comments kanang bangan sngot ho lagadai nga bangan beteng ban ai license ne lagadai nga bangan ai no tang arsen to menta kesni ngadon ban hikai fi ia kene ke jo ye Jinghikai ka banga la hikai na do besdang bat kata kadai ki Jinghikai la ni ki jing penshai ia ki kat tugat ni ki jing sngot ho ki babakla na kwa pin snap ha pele jingmut ai lat yo mensim jong Blei ru ba un penshai fi da ka ba fi da puli na ka Bible da page ba ba ka ega banga kren ka nomlong ka ba ya persya la ni ka ba ya tengkho baka nalong ka ba wanra iga jingshai ba pinum chunget ia ka aka ba lesif issue buat patengi ka ta klam na sngot ho nga kwa ba pinda page ba ka don shisha na ka Bible ka dai ne am ka ba dai but teng teng la da fi simpat la da kamdei ru ka poi ka jaka ka ba fi tengah kwa bangan ia le kat bala ban hikai la ni ban penshai ia ki kat tu kan ni ki jing sngot ho ki babakla ngan sim kendiat ia kan ni na mangan keren ni ko ga benta ka ba khamlong controversial si ka ba kham i keren gi brio ka ba kham le si ka ba la long ka debate ka ba he palat apartheid menta so bangan poi tangan pen isu ai kan ni ko bai kata ka dai ia ka kitab Jeremiah kalau nong ka ba arpo kundai ka khat ba khat wei fi inga ji sngo bon ba gi brio hang ni na kalang ka perthei ki ba kot ia ni ka kitab Jeremiah kalau nong ka ba khan arpo kundai khat ba khat wei bat ni da ya selak ru gi brio ngi da keren ru gi bobon bat ki da kermen ni gani bat ki ju pentri ka me gani ga jing im jongki hat ngam persya ka tan rei na kwa ru ba pinda soto kamut ayu ni ka kitab Jeremiah nong ba arpo kundai ka khat ba khat wei bayo
Kasulong tang ka jing kular ya pi ka bapin supaya ka jaka ka bapin su penslam ka ka por ka jopi haba ka klem japat ka iga bakran hang ni na marteng te biaban snot horu ka ni ka kran ya no ukuran ha ka por ka bakum no ka ya no ukuran ka ta ka de ka banga kwa bapin tip aba pi puli ka bible vio iya ka ni ka lanong ka ba arbu kundai tangan puli ka khat wai ka bro ngayo sngaw ngia puli ka ni wong kum ni na banga tip ia ki jingmut ki banga perkhat sepang jong pi ong utrai ki jingmut ke jing suk ken ti om ki jong ke jing sneo ban ai ke jing kermen ni pi ha ka por ka ba kut jong pi tu pin khat kerpat yang a pin yo let ban duai nga ngarungan sha skor pi pin wat yang a bat pin shem yang a ba pin wat yang a da do not baro bat pin yo shem yang a ong try bat ngan paino bat ngan pen paino pat ke jing long marau jo pi bat ngan lumi pin gi jaj pen riu baro bat ngi jaka baro shagi bangala be no ipi ong try bat ngan mala me pi pat shega jaka na ka bangala pen ring marau ipi pi pin de puli gani kani ga dai ka jing tho ka bangi ko tangi kani ga dkhot ka bakhat wai bau blei udan ka jing mot ka jing perkhat ka ba bahan ka banta jingi ban udah dan ke jing mut ke ba jong ke jing suk ban mo ban om ke jing sneo ban ai ke jing kermeningi ke por ke bakut jingi bat nda bangi puri ngi ke khat ngi sngauru bangi krani ke briu yo man siam re pi haban snot horu i ngi ke khat ato ke krani anu kani ke khat kadai ke bau jeremia utho daga shiti Hakapor kabau Nebukadnezar uring merau na Jerusalem sa Babylon kamtam yung ginong yalam. Yung ginong ito lupay ka lingdo. Yung kitamen basan. But ndahaba Nebukadnezar uring merau kadaw jong kajing sharing merau ro kaday naman kajing le palat lani kajing ya palat iya kaman kajong Blei. Badai Blei basya iya gani ba an pensitom iki bagin late long merau hapo Babylon. Banda gila syong merau hapo Babylon. Kita naga jaka ka bakodit. Mo ublay udah ayu ko bagin syong nga nagi sinong. Udah ang kumni nga khat ka basaw, kumni ang turay ki pat. Ublay ki Israel ga bisyong merau baro, iya ki mga penring merau na Jerusalem sa Babylon. Upa syong ni pa tayeng, upa rep, upa mo, bakin niya yo briwang ni, bakin kumta terter. Ndala dep, ukuran ru, baon pendep, ikita ki nyo husnam, iya ka Babylon, bangan suwan pet ya pi. Bangan pendep, ilagi kitian babaha sa pangjong pi, da ka banga penpaipat ya pi, siya ka jaka. Bersoong na banga tip, iya jingmut ki banga perkat, kamut ublay na, do mensua. Uya lama ni ke jaj benrio ni ke jing ki babon ke jing lomra na makai le percaya Blei. Hei kat kum ke jing perkat pal jong Blei nam ta ni ke jaj benrio. Kadai bo Blei kwa hi ke ban perkat ke babahan nam ta ni ke jaj benrio. Bagan yo ya ke jing suk ha ke bakut. Kani kadai tek ya ke jaj benrio Israel. Dia dapat baham bapishim dengan ni dekat. Bapipenon kami kini nam ta ki brio baro. Yo ki klem dan ke jing lomra. Yo kile ike bamdei. Tapi syuwan ra ini dekat ban sengau tenat ike brio. Na sengau tho ini dekat kedai anu balai ban ngan ong bet syai da ba syai kedar kani kedai ga bau Blei kuran how Jeremiah prophet. Ha kapor begini kinong yalam jong kejat risal kita nang jing law merau. Baru Blei de bo penring merau iki. Na kata kadau. Ga kwa pinda syai baba aba pikot ini dekat. Pet bahaya le dia. Lalu piklam dan nak bekum kena situation. Kabagi kon Israel kidan. Na syukam kenti ni kedekat yo kapoy ka Chicago ba pilong frustrated lani piklumar.
ngam persya ia gani gedekhat nrei kabang akwa banong kadai peit baha bapide benda pule bahaya ke Bible bapikot iki dekhat nama kidan ki iki bau Blei Ukraine ke jait benda Israel nama kahile persya yo Blei tengah kwa bapintip ila deru kum ki beri ke syakri kam tam yo Blei bapinom susim klumari ki dekhat Bible ban tap yaki aga jing im jong fi ban kami dai setiap bat ke jing im jong fi to nganget kendiat galala ya ga bani rap ya fi bapinda pule bahaya ga ya gilanong Kawei ka banga kwa ngini keren kambnia hagani ka Jinghikai la nangala anut penongan lahi mga yo i gani dan gibriu ki ba ikum baki dam ikum baki ki persya nga kwa ipiru ki basngap ya nga habang keren gani mendagasngi bapinda pet baha ya ga Bible kenang ba pindup sengot ho ya ga jingmut jongka kabang kwa bangan keren hang ni nganom la penkut ya gani mendagasngi ngatarai ngan lahi ka ban peteng pat ika gawai pat ke jing pen mi jongai gani ga voice message kata kadai ka jing pen syai ya ga jing sengot ho bakla ya ka jing ai ya Kawei na ki Shiphew ngakwa nganda pen syai bah kedar repi mendagasngi kalbala hatoka ni ka jing ai ya Kawei na ka Shiphew kalong kumno kadai yano kadang trikam yungi hato kalong shisha bah bangi ai Kawei na ka Shiphew ngi yo jingker ku lani ladangi shim gi lenong gi dekhat Bible hato kia apply kadai yangi nak kata ngakwa banganda keren bahaya gani mendagasngi pi ika bang ngakwa ngasayo i gi brio ba kidon gi besngot ho ba hat Kawei na ka Shiphew mo ngin siapet ji kata sedien ring asupan i lupa nang ni ba kidon ru ki banget ki balak ban sengot ho i ni ba Kawei na ka Shiphew kadai kajong hukum kajong Moses tenrai dan patru ki buan ra na ke siti sigi Hebrew ke baong ba u Abraham mo lakut biar ikan ni ke siti sigi Hebrew la singam dakwa ya bangan daya pule Bible sibun ang ni nrai kabanga kwa bangan sipen i fi ngani ko por ba pide pin sngot ho ba mo ngini pule na galanang ko ba nyaw jong ka siti sigi Hebrew kalanang ka ba nyaw ka basaw ang to perkhat yo no briu long bakraw kat no how ba what u Abraham uk tau to men u ay ka bishipho nagi jinglute berkita ki bana ki khonu lebi ki yo ka kamling do ki dan ko hukum man shimi ka bishipho na pai lang kat bakum ko hukum ka kata kalong nalagi para yegine yakine ki lakine ki lami no nagasangkay u Abraham to fi dan ki bishim nang ni banong ba Kawei na ka Shiphew kadang day yung imenta namar ba u Abraham u im shuay ka hukum saus pas nem shuay ka hukum kata ka day ka basyay ba tinga kwa mentagasngi bangan pen i tangyaw Abraham ngini pe tangyaw Abraham mentagasngi ngatray nganda keren benia ba ngini pe yo Abraham mentagasngi kumno ay Kawei na ka Shiphew so Melchizedek bat ngini pe yagani to ka baning kong kadai bangi siya Diyos ngaw yagani kaktian baang ay Kawei na ka Shiphew u Blei unkerkuy fi kata kadai ka bangayo i nakani ka jing lani ngayo ngawat bangadang sedang sikri mangaru ngajuyo ngaw kata ngajulero kata ba ay Kawei na ka Shiphew ti u Blei unkerkuy fi ida pipet bahayo Abraham gini kerenta yo Abraham shua ngin siya po siya Moses ngin siya po siya Jesus Christ ngin siya po siya ngigi banget ngin siya po Lot bara tenrei ngala laong lapangin niya petengi gani tenrei mentagas ngi klang mapini siya ngin pet shua yo Abraham nginum kle ngin keren siya yo Abraham kumlo ay gawin siya po ta kabaning ko o Abraham
Mo u imma ga por saus pas nem siwa jong ka hukum. Nagataga daw u ai ga wen ka Shiphew siwa ga taro. Tinray kabanga kwa ngan bu i ga ni ga jingkali man ga sngi. Hato ga jing ai ga wen ga Shiphew kadai banginyo jingger khune kadai ga nugur kom. Namang isa yo sngaw ga tabag ong gibriw la pim ai ga wen ga Shiphew pim myo jingger khu pi ab ga jingtem re pi ai ga wen ga Shiphew Blei un kur khu pi aga ta ga kom. Pi ida pi puli ya o Abraham ngala ong ini kren tayo Abraham hagalunong ga bakhat lai pet ka de khot ga ba ar Genesis khat lai khot ba ar ka ong but u Abraham kamot u Abraham ula riu pa e agi jingri aga rupa ba ga ksiar da pi puli ga ni ga khot pi o i ba u Abraham u de brio u bala riu spa lu pa Blei lo da ker ku palatio kamot ka jingri spa jong u ga dai ka bala pen pilot i gitu ki brio to por bakin shepting wat yo ne brio u Abraham on the Bible uday uba u Abraham ula riu ba e aga jingri aga rupa ba ksiar dapat bai kita lai tili aga jingri aga rupa ba ksiar kamun ula riu spa ba una brio u ai ko ni Shiphew menno lepi puli dei ga lenong ka bakhat sao pilap ba lenong bakhat sao ka bakhat niyo ko ang usim Sodom ulawan taniu Abraham abawan paina ga besyo no yu kedola omer bali kita gisim ki badan lamad u kita ka pentor shabe ka balong ka pentor sim u Melkisedek sim salam la wala mi kupu bat iko sawan bat ulalong lingdo jong Blei ba lor tam e ti ula ker khuyu bu dong tulong bala ker khuyu Abraham no Blei ba lor tam e u try ka peneng ka khndo but fi pulin ga Bible ka ong singap ka tin ga jong Blei ka ong de khat ka ba arpongan puli ba tulong bala ker khuyu Blei ba lor tam e bala ai no ai ti no ye ki nong shun jame ka ti jame Sinaba, ti u Abraham ula ai ga Shiphew ka benta, ya ga Shiphew benta u na ka jingluti bara. Fi ka banin ko e ga bang kwa ngini kenen ni dong. Hato ka jing ai ga wen Shiphew ka dei ba Blei un ker khune u Abraham ula yo jing ker khushwa. Kani ka jing ai ju u ga wen Shiphew ka dei ga nong ba khat saw ka ba ka Bible ko ang nong ba khat la khot ba ar u Abraham ula ruspa lapa. Tagadaw nga kwa vinda perkat ba ya gata. Hato kawin ni Shiphew ka ka bahabangi ay ka penroying penruspaing ne ula aroy lupa na Abraham. Ngalaong ifingin ni krensyo tayo Abraham na pat kata igiwe pag subject. Check ba ila di pet bahay kata. Ba o Abraham uyo ya ka jingkar ku debu ay gawin ni Shiphew ne debu ula aroy lupa. Ka jubab jonga ka day kat kumuni ga Bible hi kitab Genesis kalanong ka ba khatlay ga khat ga ba ar kamot o Abraham day bala rius pa pa u ay ga ni ka jing ya ka way ni Shiphew show Melkisedek singa ba kan panifi u ay ga ni ka way ni Shiphew show Melkisedek kum kadak jong ka jing singaw buram no singaw to ngini peter gane Fiu ika jing riu spa jong Abraham kam day naga jing ay gawin ni Shiphew kata lang clear sa kaway de nga kwa ngan krani ki Jinghikai bangi ong lada piyay ne ban ay gawin ni Shiphew binyo iu Blei un kerku mo kata ka faithful giving ka jing ay jong ka jing ay ne banyay ay anda duk na kartu no loro ay siya ki brio jong Blei mo siya ka balang ne siya ki nong yalam pumta Pi ida pi pek bahang ni ya ga faithful giving la ni ka jing ay jong ka jing yai ni ka jing yai ay ban minot ya ka ban yai ay ngala oi pi ni pek no Abraham hato u Abraham ulang faithful ya gani u ay ya gani malaga por malaga tayaw man bu kamay ne man ba u yo tulap ne man ba ule ayu fi kani kam day ga faithful giving ga jong Abraham u Abraham abu ay ni u ay tang shisian wai u ay tang shisian ni ga jing ay
Bat nga kwa nga nong ifi kita ka de pipin de sngo ba. Ka klem record aga Bible bu Abraham wai man laga benai ni man laga tayo ne man laga por ne. Tang shi si nang ni githo bu ai show Melchizedek. Lang faithful laga ta liya. Fi in de fi pet bang ni ngan da pen shai ba fi u ai tang shi sien. But ndaw ai ka ni ka jing ai ka ni Shiphew ru u klem ai naga bau kamai naga plajo u ai naga jing luti baro. Ulet luti uyele thma ban kini iulot u basakit nap. Akabu yele yu ni u kedo laumer. Ban ka kwa nong ifin da u job na mau de bru spa lepa. Udah bebiang lepa, udah donlut. Uba ong ba ngam simiye ruam na me. Ong yus im sudam ngam simiye na me na marga ngam biang Blei kur khuya nga udah ong ta. Ong ta wel we sa ju tiru. Ngam sim. Ai gani tang stu ki samlas ngam ko ai ruam la di wong. Na mga ngam ko men ong me perus pa me nga. Ngadoni Blei perus pa nga lang bless na do ba ngami nang tay na rila jong. Ngaya Blei penroy nga palat ban gitu gis iya magdo ko par. But uklem ai gini gawin nag Shiphew naga jingmi. Uklem ai naga bau kamay, naga butre sitom. U ai naga bau luti. Pi teng-tengi hikai ki priu bangin ai. Ai daga ay, lafi pet bang ni u ai naga jing luti. Tala lafi buat yo Abraham, lada nga kren kam kor ni. Stang mangin ham lay luti. Lada ngi ai gumba ayo Abraham. Ni hapan na perkat bahaya ke Bible. Ngakwa pin sngap ba namar nga ngam keren persya. Tama ngakwa ba nga ngala ay kertang ini ke Jinghikai ke jing pensyai ya ki katungan ni ke jing sngot ho babakla. U ay na ke jing lutim day na bau kamay. Fi Lalu pule bahan dah ulai luti ki shimmi tu ki tiar gitar gitu ki lang brod ki masi ki ay mende ke pisaro wat ang ni ki sham mende ke pisaro mende ke pisang ni klem to ne bu ay ke pisang taro pia ban sno to tongan osa Kawei de ka bangi chat kran ni kani ngasat yo sno ko ba abhay ki bangi ngan kli namang ini Shiphew Abraham ngala ngan ong si ong ito tin kan mau ngakren tayo Abraham suwa hato da pipuli gini nong bakat sa wadin buan na gatama hato u Blei u hukum yo Abraham ba un ay gini gawin ni Shiphew so Melchizedek hato hukum ya gini fi da pipuli ba ay ga Bible fi haban snot ho shay da day man bo Blei wong yo Abraham mede men ay gini gawin ni Shiphew la mem ay ngan timime law ongum tayo Abraham lasi Abraham mo habanay re piklam puli ang ne ba u Abraham u ay gini gawin ni Shiphew show ni Melchizedek naga jingluti nagitiar gitar mde naga pisa mde bu do yo ngom mde bu Blei hukum ta bo Blei klem hukum kay ga jingmot ang ne kamat u Abraham u ay dakaman kabalait Lord. Kasi u ay voluntarily la nga bot nagkatin English ka babek. Why da kaman nga ba? Hindi ka ba Blei hukum? Ba daw ay un siya tim la daw ay un roy ula dep roy lupang mga la dep ong la daw ay ru kamdan ila daw shimru dong hoki na mabuhan nila ba? Fi teng ni poya ka jaka ga be nda bangi ay hukum mi gibangay. Wala kim ay Kawei nag Shiphew. Mangin sikre ni kitang tay kita malaki ba. Lanangim ay ngi hap aga jingtem nginong luti. Kinong to. Ngakwa ba pinda siyay gani. Namar kani gani badon ka ma ba pin siyay. Ngakre ni gani na mga snut ho ba. Kamday satya kabangin sushim migi tukhat bantan sa jingkwa jingi.
Hari tongin puli ni nga Bible da ka bangi da syai kamut ayu gani. Ngan ong biang sisisin u Abraham u klem roy na mabu ay gwen Shiphew ula roy lupa. But u klem ni ay ru ye ka malaga tayo malaga benai u ay tang sisin. Kadang one time gift kani. But nang ta dem day tangga taru u Abraham u ay nagajing luti. Klem ay ru na kapisa u ay naki livestock like naki jingmi naki mana gitu ki masih kilang berat ki gitu ki boyo luti bar. Nang ta de Kawei ka mga syukwa bangan pen kan ma pi haga jing day baru Abraham u Blei klem hukum yo kadai ka mans ngau bahaga to Abraham. Kan mau bahai kata kadon jing day bat ka jing tho ka jo apso Paul bau Blei iet yo ba ai da ka ba penbor iet yo ba ai da ka ba kemen da ka mans ngau ba ndai ba pidana preng ka jing saaj ba pi onga tiang mga num ai ba yo nga do jing ker khu kan mau kam long setia kum takan kum ga Bible kam long kum ta sepule ba pi ka ar koren gul nong ba khandai Brockway habo kuren sipang ka jing ai u apsul Paul ba tip lut yo Abraham e jing im chang u ba la lut ye ke kita Moses bro santali u de mu u ba tip lut i hukum bro u bu kuren e jing ai u klemon rak diat ru ye ka ban penbor u ang u Blei u iet yo ba ai da ka ba kemen but nga kwa nga nong ifi u Abraham u ai gane da ka mans ngo ba mde ka hukum takadaw nga nget piyo jing mentoy habang nga kren nang ni kan yarap ipi pin syai dan ru ki brio ki ba persangban pensyai ki brio naga wepan kata kadai no Jacob tangini puli no Jacob pat mentag sengi yo Jacob kalanong ka ba ar po pra tangini puli yo Jacob de was yaj mau pet leng yaj nagwe ka jaka uyo tia agani ka jaka agni Bethel ba pipuli nga Bible u mau sa ay kerteng ka jaka ka Bethel tangini puli gani naka lanong ka ba ar po pra Genesis ka khat ka ba khat pra ong balu Jacob ula kidang step ngap ula shimito mau daw ba ula la pelang sangkli ila de ba ula tung mau benar yo u ba ula the go ompanyang clear jong u ula khat kerteng ye kata ka jaka ga Bethel rei ga los kala julong ka kerteng kita ka nong ba meningkong ona kum tahu Jacob ula Kular scam ye ga Kular ngaku abinda yo abai kata ona kum tahu Jacob ula Kular scam ye ga Kular uda ong lada u Blei un long ringkat bat nga bat un sumari nga hagani galenti haga banganang lej bat un ai da bat ba mai kata ketien bat un ai hanga yo kupuban bam bat ike jankop bankop bat banganyo wan poi pat da go besuk sheyeng ukupa jonga utrai un long Blei jonga ona kumta ken uniu mau yau bangala thung mau benai u long ka yeng Blei bat naki ik ibro bemen ayenga nga ru ngan ai shisha hame ya ka Shiphew bentalane ki wegen ten ngan ai shisha hame ya ka wei nang Shiphew dan gi behi kai nang ni ba u Jacob u Kular ya ka Kular skeman ai gi nang Shiphew Blei ta menenga la dep ong ba Abraham u ai gi nang Shiphew mdei daga ba hukum u Blei u ai daga man lai luan Nabi pek pa u Jacob ang niya bukuran ni gani ubo kondisyon yo Blei wang lada men kerku ya nga lada men orang rekat bat nga lada men sumari nga lada men ai kepu bat bam bat jankup ban kup kamu nda me kerku ya nga ki dengan sa ai gawin nagsipaw figa taga day ka ba ngayo ba u Jacob u Kular ban ai gawin nagsipaw mday ba unyo jingger ku Hei ang lada me kerku ngan sa ai lada me kerku dengan ai nang no figa day ka ba bahaya ki bangay ki nagi sngi
bagi pepili kita naga kordet deh aga jing dabram ngayo idan gibawan paduai nga gibana na prenga kordet na preng jong kata ka jing kordet namanya ba ma ying rumdan hap ai kata ka wen gi Shiphew na ma Blei bagi tiang bayo nang syatim ucakap ni ong yo Blei lada men ai ngai ka men sumaringa men dorkat bat ngakat sa mga light bat lada men kerkuya nga ka ukpu bat ko mangan bamat mangan di nang tademo ma yo ukpu ban bam bat ya ka janku ban ko lada men kerkuya nga tangan salaman ai ko ni Shiphew tadi ka jingkular ka scam yo jong ucakap ong uni mau bang peniang ni unde tau bangan pendap ka jingkular rei ka bas ngosi ka long ba lada nga kali pi ka ni ko por ka dei hang no pi peniangan ng Bible peniangan ng kitab Genesis hang no bo Jacob usia wi ni Kular ba ulet ai ko ni Shiphew so Blei pi klem lap ang nong nor pi ka pen pau ba wat u Jacob ru haba ai so Blei nganut ban ong u ai daga jing daga man lai do kam dei ba u ai ba u niwa jingkel ku u ong lada meker ku fi teng teng ni pensau tho baklai ki tang nei wei khot ni shim ni krani ki brio shibon ngala ong pingan kren tang yu Abraham tang yu Jacob managas ni bangi ni poile se kat tukat ni shaka mo shigini ki shigini ki kitab Malakhi la ngala ban pen poye fi managas ngin rai ngakwa bangan da kham kren ni gani ko pon mga ngan ong be ji fi ngakwa ngan pen I fi gani na mar wale ai yege jing ai jong fi shika kam ga jong Blei daga ba fitiang daga ba fis ir daga ba kalong ka jing berngam ka jing pentiang ngakuang anong fi wale le akum ta pinom yo jinggerku dapat bayi gini arngut Ibreu Abraham bu Jacob ka ega bagi keren Jepang Kawei ni Shiphew pikram lap te yu Jacob baun siya wi kata ka Kular mdan de ka Bible da pipuli ngala puli lot ngala ngawal mdan nakata ka daw tungin da pej bahaba ngamong bu Jacob ai hari uklem ai daga ba tiang ne daga ba u yakhon yaksai nganu ba no wai daga jingkemen takadaw haga ni gapo nga ko ngan pani fi ga ni gapo nginum pa di pet ga ta ko ni Shiphew ga lesi bande khen ni kita gi ina man le le ka ta ko mot kan jorong ni Jinghikai pi Kawei ka bangayo I mga ka dei ka ba penpoi gi brio ga jaka ka be dei ga ni kitab Malakhi ka banga pla bahai gi brio ru ba ki tiang yap ya ga ni tangan puli ga ni kitab Malakhi kal nang ga balai nagdakhat ban rio nabanga try ngam jukula na magata ken om simna bam do no ipi kopi ki konu Jacob na dugi sngi ki kapanjong pi pela paino na ki anjonga bat pim sum sumaraki snga ba to pai pat janga tengar on pai pat chapi ong try ki pat repi ong hakabakum nongin pai pat snga bu Blei ong ubrio un lute yo Blei ne empen man pila lute ngan repi ong hakabakum no ngila lute me hakki ba Shiphew bar ki jing aingo ken pilong bala tim daga jing tim ken na ba pila luti gani mafiken gani ga judgment reo para wala me ga bashi pau baro shiga ying jikan show kana makana ga jing ba maga ying jonga ba to tenjo inga tia gani ong try ki pa langan plane e me ga jing khang jong ga bnanga pi ba the book api ga jingr ku kal banom ngiam chakashu ngan snang yo nong bam do nam ta jong fi to un om yo pen snew so khando jong pi nom ni ding wan jong pi agalen kha nom pen ha bu so bam pat biang ka ayo mong try ki pa bagi jai ben re bro gin khade pi busuk na ba pin long ka ri das dabat ba hitak tin na ba pin long ka ri ka basngo ba ong utray ki pa ka ba ning kong ka ba nga kwa ba pin snot ho ba ya ni ka kitab Malakhi Broadway haba pi pek ia gani jing ai gwen gi Shiphew Blei kuran kam ang ni
Kani kade ke jingkren ke jauh Blei yano. Ngakuang anda bu ini ke jingkeli yano. Yano ukuran. Number one, ukuran ia ke judgment Israel. Nengkong ukuran ia ke judgment Israel. Kani kadang dia ke port jangka hukum. Ukuran ia ke judgment Israel. Kan mau ia ke judgment Israel. Dapat baik kata. Sebab pun ia ni berawai. Ngan penipi sa kabaar. Ukuran ia no. Hagani ke kitab Malaki. Puli kalau nang kabaar dekat ke beningkong uang kum ni. Mentat ti kopi ki lingdo kani ke hukum ka long ia pi. Pi lada pi puli ke Bible la baik bahaya ke konteks ke lindong berawai. Puli lut. Ojo simini dekat mo ani sisa mo. Ngila lutin no Blei. Man ngi syak penting na kata lech lang na tangi tiang yap kata. Nga duai men tagi sngi ba. Pide pinte bo blame de beduk. Blame de bekrau. Blame la man kerkhui ngi. Mau wat iki kon Israel Bible ko ula penio aki ya keri. Mde de ka white, mde de ka born, mde de ka jingnang de penio iki na mabu iet iki. Nga kwa ba penio i kata ba ka jingker khu ka mwana fi na mabafi penbiang yu Blei. Ka jingker khu ka wan na marba. Larangan keren bet syagaba shisha gadai bau jis krizu yap agadin flanam ta changi. Walit kan riak na katangin siya po siya diyan ng taga Jinghikai. Kata kadai ka mga khams ngaw shirrahem bangan keren. Na mga mkwa ban penihar doari ng snam jang Jesus Christ. Ngam kwa ngan penihar doari ng jing yap jang o. Ngam kwa ngan penihar doari ng jing sha jang Jesus Christ. Ngam kwa ngan penihar doari ng jing mipat jang o. Ban nga kwa ngan ifi u Jisu udai unang pendep ya ka hukum. U fulfill mo u ya ka hukum. Bawala mangi ke jing ai ngin se pej ke tanre ngakwang ini pej ini kita Malaki kendian fi i hang ni ukuran syapang ke judgment Israel nama ke judgment Israel ke dalam poga hukum kahap apoga hukum ka klempediang yu Jisu ko Messiah ki klempat yo rong sya ke jing ai ke mangi rong mangi namar ki boboni kidai ki ki bom trap yang ki yang baik agak tak jing la jong ki agak tak jing pendap ego hukum tak daw kani ka hap aki lapi puli ni ulang ba ar Malaki ru ka krani gi lingdo sagawai ru larangan syukran baik je fi kani jing ai we ni Shiphew ni kam dai ga pisa kani ro pite bam kani kam dai ga pisa kani ga dai yaki moki edible product ki jing mi ki balong ki jing bam bagi bam ki priyo keu mo gitu ki keu Bali gitu ki mo ki jingri jingdo gitu gitu ki dega bo Blei kuran lesel ngan sa pen fi kum no ba ni ki jing ko ni ki Shiphew dai badai ni kata daw nga kerpat fi ba habang nga kren ni mde ba nga kren percaya ni no am kwa ngan penuit fi le ye ga ega ba biso to nrai nga na kliang jonga nga pen fi na mabanga ngala puli ni ga Bible nga pensyai nga yarap ban pensyai fi di Jisu to ga bakla nga siya ladangan siya ay fi kindiat siya bangan penkut nga men siya nga ting ni maladangam ay gawin ni Shiphew nga ha ga jingtem de gawin ga sngi banga yo sngo ga sur jo Blei ba ong nga melait na ga jingtem ba mesil pisane melait na ga jingtem de banga yap mga lo ga ding fna hang tanga jamat nga pai siya Blei nga try pleng ngam hap siya ga jingtem na mga ladang ala banay na ngam la banay ngam hap siya ga jingtem na mga la dana po u Jesus Christ ula seals pa ingin na ga jingtem jang ga hukum ngimday gi Israel ngimday gi gentle yagi balapan im na ga jing ayay but namal ga jingkan tight jang kingi yo rong mangi siya ga na ga jing ayay ga jang Jesus Christ baday na ga daw nga kwa ngan pani fi ga ne ba pide bin sngot ho menday ga sngi ya ga ne ga way na ga Shiphew nga keren na mga kwa ba piniyad haga jingkir kuwa om haga jingtim pet beyo piyad sa haga jingtim hadin bu Jisu la dep ba arajas nem tam haga jingtim baro
dengan sapani fi kita gitu khot kita lenong kita jinghikai barok ba benia bat ngada kwa ro men ta gesngi ba kani ge jinghikai ba pin shong ba pulia ba desngap ha ga dai ne dengan ngai kan sapteng pat ika tu blain kur khui fi agani ke por ko pa agani ke por blain ngadwai begini ge jinghikai barok kinya rap ye ki bobon bakin sngot hook hin try aga jingadai bat kinong rim na ketien ge jame banginum poya la dia ge jaka jong ge jing sha riam re bangin long light lut apo jong ge jing ker khu ba ge jing ai ge jame trangi ai lut shame ge buram kerteng jisu ngi dwai amen to blain kur khu pi ku blai shibon